Nirmala Kenyam biya kamal ka Noor Online TV channel and manduni shankwas nyamle anong rice ni gwasema bana rach katin kona lat Caribbean bikorach kadora me mishal ka Koch County dora shala Koch County pante kreg mi chitok tin dio je chikon dia ling wate kur mi chitok tin winemi ka Unity State wa sheteke mwani nwari dio shikarum ke dini SSPDF no gwa dan chikarum tin chala do shang mwani dang sorry cha dini dang raw shakana kan gwa samo ke general podan chano namo kor kam mwani kene dini SSPDF ke podan chano riek togo gwa da chal ke Tarop kene Patit areas. Then go down and talk Nomotin, Koch County. Shalado she did it till the SSPDF soldier. Kene native Kolangwani, Kayunti State Guasamo, Washigurum. Romuchirum come then Kongai Konmicha, Mecha, Gualishan, La take to want a lot Korean, so La Winiko Bina Bikilu. No. Wajan dan show a lot of money. Lo dora shalka me Unity State jenda na ngai kona ke medane shala dio je riun and wandong te ken ke chikaneling no en dora shalka me rowing administrative area la gwati je SPLAIO tiketin kadi je SSPDF tiketin bo ka jo chala de ken wachi kurcha togane pan kormo korm did by the shi korm tot ba je ladia kormo cha twok Kashanga Dioka Jokam South Sudan People Defense Force can SPLAIO. Sudan People Liberation Army in a position can kume South Sudan People Defense Force Shikarum Gwada Shalke Unkur County South Sudan Rowing administrative area. Yan Gwada to a curtain by the way, a cormidichi cormatot. Ere Kurmo watch at a list to one teacher to Octon. Mujikurja to go. What could talk at the Kurunwang along a Bakawa? She has SPLAIO force, she can deny SSPDF military position. Kajan Unity State and Wanami, Kuala base doing SSPDF. What you can mark, Kashu can she can a duck a low, she can a match, low charge a cabacan. Wa again Kura road enemy, come SSPDF can SPLAIO, which in with me. Take Ram Shurach, Ramo Shale Jimis Moinliak Majuk. Jimis Moinliak Majuk General Kel Kanitin content with me. Information Minister Kador Shalker Wing administrative area. Chigarach Radio Tamazuch. Ano Chadin one Shaganak. Chikalada one several soldiers were killed and other wounded. Chadini to one. Shakanak Kachane one Chamika bought. Do no can exact number of casualties can allow the la pigadan and cheated then. But they can be a report become a release. Ka radio to Mazuch Katadan and then Martin Gaja. But can report in so an AC report Sudan Post. So Sudan Post I can call ladder. Kani chinere wanchi career ka both side chi one side karwa chi SPLAIO ka chi SSPDF both side gwadan chi kore tokten komin me chake exchange la te correct one tokten you know kani bikan report mi jidit ke report mi baling ne dial bikan release ka gwasen be ko binabe tegangach for now report je no korche token binami ka tara ni kalat ke jam do no ke men chala de lung wa SSPDF chaka jo chika jen besa mo ko Unkur County nika kor gwasapaiwa ka jo chala de wa me change jo ge shiwe wa Unkur wa Unkur County wa te tetka SSPDF chika na kaf dio je kaf kana ka SPLAIO lo chi ji SPLAIO chi kula respond tame chika Unkur mo chika nyoko me kaf kana ka jo ran chalat Unkur mo to ko Unkur ka Key insecurity kama ngai kona kam dini SSPDF kana kuma SPLAIO
wa majority ka SPLIO force wa take you into state ka dorshal ke lake kene jikain your communities dorshal ke rup kona ke gut wa jen tadan to ko je ka jodan chalar gwaseme wa area min widimi watin warba tika karwal kam niken sharin chu dakte ne de kwa kum kwa support ke de motichun kel ke kum SPLIO wa mi kore to wontam la chwa tuk dole lo bawo mat medan so cause this is the friction that the government needs, by the way. Kum kim yadi jena gorgor jeno den werelong de korodi na nak de kan tikatiar kam ken cause changchi gele benden de kan chwa use ni kan la chwa geno korte wal tichi dot jok baga nyomo kwa na re manya no ngak gwanterum ko ngak te ga par na mo ke te ga bona mo then bi goro to bi te ga bona den so bi arun kulanak. But that should not be the solution, right? Code yendi algen wari mutega mudong de yana go chade muni jang ka bom ku yeru na karodian kwa ile tukshir ka me yos ka kwarku ne tama yot ka ko ban wer community ba ka dak jan ta dan le roda en tactic yos ka kir me yadit in men report la latke o kir shagoro nwari ba ka yar nwari ba ka bat jen meteka tanen yana menta menere kon yoska by the way ko mi chala ron wer bum ko yes ni wala kana lar bum ko bum kon ko rach bum kon ko kor bum kon in everything but rek dan jenene kwar kontin kon wi kon wangdien kwa gala use no ku ka dor mudin mi chet ka dor nware ku ka na dwach pinya ken ajen na dan yoske ka Uganda ka yoska dor ko ken ko wuri chala musebene me te ko runtong wan te ga dor chot pin jen poinde use ni military use ni denya michiran wele betuk de chatok bejinak so tactic mejan tactic dan yoska tem kirmi yadit makan werkan kanen man wer kon inte kel ga jakim yadit ko gwasa ben buga talo de je shi kon tem micha do loka kirmi yadit karan la ja yurar ko changa no chatika power but can you imagine ana win michi takarundial ko kirje takarundi 20 years kwar ka chan jalar ko 2005 right now we are in 2025 2005 benetama mesha independent mesha je tan ke na vote she South Sudanese they she vote including Nuer people she vote and then sha independent cha jek so tara mukana kan vote so vote mo fonde jen kwale jiga je but can vote ke kir miyadi de no bana ruach forever alo bala kwel kir chira rami mo me nangana ka transitional period lo before kan kweren noke South Sudan dia langura kana kwany bedel te wi kwa mo jen do bi dalat ke jetin ke ko le kuno ba election ngwa ba je kulat mu wed ba chu consider no jen take a democrat right ko la democracy country ko dera mo kwerma no ko da je kwany bana mo kan we gwa ka kir ko gwi kir no karun all these 20 years che kwer kama tele change mi cheno ken ko ri kan to use na family de ko resource na we dial na ko le use kenyada kene ko ken ton ken kon lat karodian so gorje no de na de ken de ke char kir mi kwer mi gwala to kon ben je china de liure wi ka so Sudan de mal de ben anyok chen wer ba che de target chen wer ya de nak but ko she guje no wona ke election main problem ka kira a queen kware that is the only main problem a queen kware Ramadan look at him right now Dr. Machar go je no je nu ke election chine de ti chicken be pass so already me ko benefit ne ka kir chicken be pass you know ka kir jam dan kula technical men go no don mi chawu ka kwer mi chawu ka election ka national election don there fail so no mo cha no go je kwara ka cha no go jen bo ko ngai kan no country mi run for 20 years okay katale chen mi chanen tenen liatin chim pai kon na tama ti ka wang me no gwa chan ma na ku kan kin kan legit ka market ka jano kim yadit bide of course share article queen mi cha gora kan and can be canadian content chitun ken che wang bu kan ka look I don't know how they can compensate them but dio je ba happen big yo be kan ka top dio che sha nyaar sha nen me cho wien winimi ban nyaar wien ka market ka kwak but kalya ndan kuna liu ke je chet ka gar tien konen hake tin so na me la roda mugorde share ke kel ano bi malbe de ten ki te ka Dr. Machar
okay ke lu ja dak machar so mitere machar no go jen beti diala ko lat ke de lat ke mal ka che ko lat then there's no option ka so Sudan ba wore ko pare ko ba shi la re machar go re ko ba da wojin nu ka ne shikir shi support be dikap ko bom no ko support jen la lat ke la dictatorship a kabdu ko bom bradin bi kap ko bom wala nina me mekana shar no belat bi kula kaf ka chala do in a democrat country and ran but take a right ti ka chonko bramdan no vi vote bramdan no mi ran jogo no chana gor yes te de threat as long as can you threaten ko te ramba threat bram to gwar madana nyuratan jele ko na ne ta mi cha ko la ko bana bit lep ko ninta cha gor ka constitution ko mu je go jala den ba jo jina e chirun gi tere chi ga tok e voting alat ke do jira mu go am tere ban ngor jeno ba jil vote by election by the lat mu no fairness transparency mi cha jo chi bu ka me ra mu go ala no ra mu ale lutin ko cha pa cha jeno wit so kuna ala majority jen chala majority vote ke majority kana ko na dia kwar de minority right der kulten ke majority rule minority right so mun yudo ne ko non wane ken ko non de roit but roit du badil te ko ba which ba na ba ka kwen population ba ja kwen then bina ke election yo mi pa the bon ya mi kan pa then bin pin raden balawa janta da antetin a can ramun ba mi shi te kan eden content wane ken ce te ga majority ga ce te ka ne ko non don la de kon chol minority ke ne ten gor ka ne den yam a can te ne ga dioki yan wan ke de ka cha ma ko ji South Sudan ne wara ma de path ke ne where in the world as long as cha ma ko no bum ga bela de rich de jo woni ru na shere ga mo ce te grim ce te mi shawalat so jan do da da ko ban pinge jam ba de ba na right ka do mi shajen gwejen with this thing shirai gwa de na de kan char kani diala koken so na me jen jo dana gore de nya ye kel ban yo jegale rodian an biata mal bana je kamre din bye bye